Nasi isifundo lengicela ukuthi ungasifeyili. Sitawushintsha lusuku lwakho, sitawushintsha impilo yakho. Sifundo sekwenetiseka. Lathi umpostoli Paula, mine sengifunze ukuthi ngeneliseke noma ngekusiphi isimo. Lesimo lesingashintshi sifuna ufunze uphase kweneliseka. Kweneliseka kwenta umuntu lophuyile aphile njengenjinga. Kanzi kungeneliseki kwenta injinga iphile njengemuntu loluphuya. Kwato tonke tintfo longatifunza lamuhla tishintshe lusuku lwakho, tishintshe sephetho sakho kufunza kwenetiseka. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngikufunzela encwadzini yaJohane sahluko 16 verse 24. Sekuze ngunyalo anikaceli lutho egameni lami, celani nitawuphiwa, kuze kuthokota kwenu kuphelele. Uyeva ukuthi uNkulunkulu akafuni sibe netinto letinguhafu. Akafuni uNkulunkulu sibe nekota, ufuna tinto tethu tiphelele. Uthi celani nitawuphiwa kuze kuthokota kwenu kuphelele. Indodzana leyake yalahleka kuLuka sahluko 15. Uyathi kunento lengiyinakako nalengiva ngathi ngiyayitsandza noma yenda kabi, kepha kunento lengiyitsandzako. Le ndodzana yaya kubabe yayawucela lifa lesabelo sayo. Yatati le ndodzana kutsi kona loku lekwendako akusiko, kepha beyitati kutsi ingibani. Beyitati kutsi inesabelo etintfweni tababe wayo. Uthi Jesu, kuze kube ngunyalo anikaceli lutho egameni lami. Ngalamanye amagama, anikaceli lutho ngekwelizinga lami. Anikaceli lutho ngekwesigaba sami. Anikaceli lutho ngekwesilinganiso sekuthi mine ngingubani. Kufanana nekuthi uphethe sibhamu sekudubula tindlovu, kepha uhambe udubula tinyoni. Uthi Jesu anikaceli lutho ngekwelizinga lebukhulu bami, ngoba anitati kahle nami aningati futhi kahle. Uyakhumbula Jesu encwadzini yaJohane sahluko 5 livesi laka 21 uthi, njengobe uyise avusa labafile baphile, nayo-ke indvodzana iyabaphilisa labo letsanza ukuthi baphile. Uyaliva lizinga la Jesu. Uthi babe wami wenta naku, mine ngeke bese sengenda lokungaphasi kwaloku lokwentiwa ngubabe wami. Sihlobo sami, ngicela sewuthi buke. Ticelo takho ngabe tibonakalisa ukuthi uyamati kahle yini Jesu. Jesu ukhombisa ukuthi uyatati yena, uthi babe wami uvusa labafile, nami ngeke ngisebente ngaphasi kwelizinga lalokwentiwa ngubabe wami. Wena nami siyamati Jesu, kufuna simati futhi. Ake sesicele tinto letisezingeni lekwati Jesu wetfu. Ake sesicele tintfo letihambisana nemisebenti latsite. Uma sikholwa nguye sitawuyenta imisebenti layendako. Wathi nangetulu kwaloku. Ake sibeke lizinga uNkulunkulu lasibeke lona ngesikhathi asitsenga ngelinani lelikhulu kakhulu. Asifune tintfo taphezulu. Lisho njalo kuba seKolose lithi njengalokhu navuswa naKristu funani tintfo
tasezulwini. Ngalamanye amagama, funani tintfo letiphakeme kakhulu. Amen.